Kani syadri blossom kadai tangka cover up jongka government ya ka failure joka. 67% of the population depend on agriculture for livelihood. Tourism le syakan dong kadang. Ngam ko aman pelong political namar ngam dei politician. Nendrai ngasukuran betang mentai position de jong ba yang ihi ki festival ki dei ki bayarap yang ki artis. Flop bamdan menu-menu napo ka nakaliang sarkar ban kren. Henry lari badan nakaliang sarkar ti la nang hambas susu ka jing kren jing tay. Halo jong kita masah. Let's go. Ah ni shit kesngi. Nyeblok no. Alright. Mentang sengi je bakal hit palat kita ka jing ya kren by day bet kini ki tamusu tamasa. Tingin nilai ban ya ngap no ayu by kini ki nong yalam jongi ki don ban om. Tingin ya hiar skui ki jaka bingin yo snow ya ki nong yalam na ki bentar paper ki mla salang min yo snow ayu ki dan benong by day bat kini ka tamasa. Dan ni buba mi ban bro mi ban ya nanti dan berikong iban badi bahasa ni di kini kedi kecak ke Forefront Media kan long hanti po Sinatris College kini kedi kejing ya keren kedi kejing ya kedi kejing keren ke balai penbek ada kejing trailang jong ka Sinatris College berka Forefront Media jong mo gilai penbek ayu ini skabru ayu kidan banong ayu kidan ban persya ni banisha ni ke bagi dan ban pensungau pedeng jungi tisa ngap neruk sedang lu bakut mau perlak mo ki tamasa ki festival ki baperu per ki la sedang gini ki benai ki ladep ni tayu ladep ni ladep ti ko ini kita kade ki jong ba jong ki ciung sepo jawai ki zero music festival bat ki we de ki baladep long ni kini sini baladep di mentah ki nang don susu mentah khazau trek literary festival kadang long ke bang sayo ru bani sim mentala ha tu khadu trek kata kan dia po lek hani po what's lek ni dan pulok bar keju ko por ke cherry blossom bukan salong bar kum ta ter tin re shop ini jam sia kita ini osmo shwa ayu ki beri dan menong bar ayu hiru bidan menong se komen na po mo jumble sale mizo baptist church jumble sale ada ke por belik hit judge kan han tapi nak apa yang ni let's do this Sinatris College. Yes, Sinatris College. Biban macam sekolah kelas ni lah. Pemdera. Diri sa. Hana video. Oh, anak mud hai ya. Ada kelanya. Stay. Tak boleh. One student saw ya nanti nak. Ha, kini kedai ka Sinatris College. Kabang kami yo one class jingsang latap mencoba latap istri lah latap istri ha kamu bro kau ingin one tap hang ni one tap class ni tengkong iban bayo nging kami yo lah alright lovely lovely ni kong iban yalam belai ngi tasngi lakot belai ngi gini rak kitum kitam di ladi lale freak menela dan tolong nak sut kening di ke pertai lepas pagi ke pertai jadi tu nice kini kedi ki kedi tribe ki judge benriu ki babun hanot di India bro kawai tansil lami bro kai oh kini kayat babasa apa ni kami ban pe kayat babasa hai ki bahaya ni tu lai ilut ban persen badai lai ilut kisnyu je biang oh nice ni kan kilap macam yang deki water bottles oh ni lip is interesting the lip is interesting oh what a nice lip melong su ban pai sedin kemat so kum the thick the bom jiyo some lip Slip installed in the wall of stone annexes. Oh, kriat dah tau. Jika ni fan ni, dan isi dan ni lihat down. Okay, let's do this. Oh, kepas dung mah kata hall baik. Fuck. Nice. Pakat dikena kawan. Hantai kan sosiong ki panel seberapa? Pada ni kamera ni bikin nong page kinong skap ki audience ni baru.
Tingin niya siyang ni ini pek itu kejeng keren deh. Aish, prepare paham? Pulau. Tingin ni keren lor kiki imtas ni. Iya keren lo kita masak. Perhatu kita masaki. Hadukat nu kita masaki. Kila benok senyang syaka yok kau juga jela leng batu telat. Ikam. Cuma kaya percaya. Yes. Alright. Menu-menu benda nak panel? Hagapan ngindon ya i Dr. Ruseven Champion i bedai unong yalam jong ka seng Voice of the People Party. Nang tangin don i Dr. Benjamin Lindo naka Nehu i Professor Pot Nehu. Nang tangin don i Bakit Champion nang ibarot na pitip i nong wai naka band somersault. Nang tangin don i Bakit Walang i bedai i winner ki event manager sa kanila jelajangi. Nang tangin don ya i Bajop Pingro i belong MDC kadang berajar ngam but nang yalam keseng National People's Party nang tangi doni iba Roy Keparsin Ram i President Jong Kahinyong Trap Youth Council nang ngatan deh Batman. Batman. Oh yes. Batman ngaru bayang cedin kamera. Baju heknya nadin. Bat ki babon hani ke sadap lut katrai kini ai hopefully kin dap ki khna nomor kani gede na benta jong phi ban na ki khna hang ni pusinan tanis te mi ba sa ni la long prepared naru meneng la shi apa ni tak oli jing ma tan ya dia baik pak dan keren tosni o sesian di keren ini kamat di directly di seri person festival dia beda berka bagi dulu di big festival berorganize kat Sorka. Terpai race itu kan, sekali itu kan. Mungkin ilmu. Kalau mbak, ikan directly ya kino festival. Namanya penukan kakin all these kinds of festivals. All kinds of, there are certain kinds. But ilmu ini kalau mbak kino festival, bang beruput ya kabisa berapa. Natrai ibun napeliki ki artis lagi don masam sma atom mut ki artis banyo ya lala kamai lima kani ka jidon tu kita program. Okey, jadi depan mau ya. Ke seni bersama Jepang, ke festival. Ke seni udi ujui, seni festival mau. Ketika dia terlomba. Okay, we have many people they come. Indeed, and tickets the rates are very, very high, so it's at a different level altogether. I mean, if you do a pecking order of festivals right now and events in our state, Cherry Blossom is number one without a doubt, gold medal, right? They are the winners straight away. So, but you know, Shalom Krem recently and even in the past years, Shalom Krem, it's very near, right? Jari Hapa Shalom Krem, right? Look at the audience who comes to that particular festival. Why? Balik ke hak non festivals and tourism. Balik ke festivals yang nak menolak ajaran tourism. Kalau ke tourism minister, he gets big claim dalam festival yang mana diberi before saya berkilap kiyu. Mereka jadi kalau dah mana pun dia orang mana. Dari keren sepang kita kinong ni jengki, dari kita kinong pergi kita kibet, dari kinong luar. How many of them compared to the population of Meghalaya? Na pois ke bukur kini ke jing ekran tenre iba ba job ni kita bom lakyar le kham poi ribiwan siba ba job pengrup kanu kala ler ke jing show ke jing ekran tasni la yadap dung slap bala daerah lagi bersah di korni oh bila kar ke bundu ni fa susedian ba flop bam dan menu-menu napo ka nakaliang sorkar ban keren Henry lari badan nakaliang sorkar ti la nang hambas susu ka jing keren jing tay halor jong kita masah wala ka taru ni kmilim ti pat bah kiwi pat ki program ki bengindang le kin senang wan nakapor porlok selipe ya kani ke video ke bajrong ke main video ro basdang do bukut pini ni ke jing thir ka basu tanat ba bitana do ke jo ke post lipeng bo fu friend media mo nakapor ngiju le gini ki jing thir jingmut kini ki debate bat ki we nakani ke jo ke channel ke bang ko api pin ban subscribe kan pin nang isu ye kini ki isu ki paper ki bajane ki jalajan mo perlo second ma nanti kono ni video hang ni te oh di ke bot
Kan penkut no ini ka video hang ni ting saya yang pi web video seliban pe ini ka main jingetir na ka banyak kerteng campus talk na po forefront media mo. Saya sin perlo ko beli sibun saya yang pi web apa. Kani saya diplosong kadai tang ka cover up jong ka government ya ka failure jong ka. 67% of the population depend on agriculture for livelihood. Tourism le syakan dong kodon. Ngam ko aban pelong political namar ngam dei politician nendrai nga syukran be tang mentai position de jong ba yang ihi ki festival ki day ki bayarap yang ihi ki artist. So yes, I think festivals are essential, but there has to be a way for us to understand how is it benefiting us and who are the people who are going to tell us it's benefiting us. So what are the parameters that we use to understand whether it's benefiting us in the long term or not? Nya banso thuk kawairu. Babalik ke sarkar khap ban peluk pisah hukum kini ki commercial festival kan benefit yano manu ban yo anong kan yo anong ke sarkar. Are we losing out on the real meaning of celebrating this particular tree that Shillong is famous for? Are we keeping track of the number of trees that are there in the state?